So chikaselelya mainko. Imen walianti tabingai kasomoyang Kitail nan sapol Atail upan Ansou karanwit nan peran konupta kameleleve yoran taken kaskasik perperenki kauno koten can continue and can pausala ta tame katin tapiatan na Atail mo ribang walianti pen ngai kaiten kameleleme o lukeyang korusian kom katita makom kaskasik isme pampataka sota wewe panamia ime pato wanta mengai mawaliante mwana kapo o kalangan ki kom katita kauno Koht pan mahsen yang Komwi makom tupangi glory to God. Nariman lukeyang kitata worship the kaudok pwede buksaroga tete yang tain Ansou bayo buksaro masanime apan lelewan so te leleran so may rail banggang kautang ki ngen o mele Atail kaudok en kinpasan ke ngenen Koht tupang ke ngenen Koht pakauno Koht en kating kawait Kitail ong ni tama kupura hari jayo ba na Yes, Lord. Yes, Lord. Blessed be thy name. Blessed be thy name. We welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Makom sutra sa Koht mahsen ng Koht kaskasaya magtailang kasamong anan Koht pwengeng kat Atail pwengeng Sosua Kitail. You're the living water, the ever-flowing fountain, my comforter, my counselor. Take complete control. We welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Wasama kom kat-katia. Chalugayang insarawi. Pwen Sosua kitanan peran kaunupta. Patamak charabrabagi. Kaunon kak sa pangogom. Pagkom rabrabaki pagkom yang kak yang mour la. Ran kaun Jesus. Apung wasakom katkatian. Nan paran kaunupta. Teren Koht. Glory to God. You're the living water, the ever-flowing fountain, my comforter, my counselor. Take complete control. We welcome Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us.
Fill us with your power. Deep inside of me. Sa may Koht labalap kalanganin Komwi. Sot karanwat saan kitan so mau po na say Komwi. Kung katin masani masabang po na say Komwi ni mekoros masabang niya. Kung bangatin kawit kitang nanal na po. Nyan sa water. Ilukayang ngayon sa raw. Mauya sa wasapat. Song kamorpat. Song tarapat. Iimagang batagi ang kiti ako puran samo. Imagang kangang kit. Sen tupang ki. Sen rabarabagi. Sen kamelele. Sen mour ki ako pura. Ansou korusiang. Kalanganin ko mga ngayon sa raw. Isa welcome kamu. Kasamoy kamu wasat. Nanateo pa na rumat. Pwede kaya mo kamu yung katin sa wasa akong kita. Masana na kulit. Iniyan sa water. Lord God, I come against. Ipalianda sa mata-mata o koros. Makan uang at ako purang Koht. Isalieti, iperati, iapieti isang numaran Jesus in tayong soto ko mekot. Niyan sa water, in tayong tabel, sota ang pung, soto ko mekot, Krais kat kiyang kit manaman kors. Sa kakong mekor sang manaman makrais kat kiyang kit. At kapeng, o wow, ang kuwang kamo, numaramay at kong nabalapias, Jesus Christ. Amen. 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 Kalangan, ikameleleme, niyan so maktail kin katstanan paran kauno pataktail kin men kautak yang kauno tail kin men kapakapang kauno bin niyan so wote bin men po sa lata boy kameleleme sapol matail upanan rana kan tenan ewe uran kin kalway gatail ong nana tail kakirtan balingen ama Komwi men me sota se wasa kombangat laya ma mela balalong Komwi ay bil men patuanong Komwi me yei ronga mawo Krais katto kay tenat kalep ma pen am kalep kan sosoki wen Koht pwede kalangan ng Krais arkap nga Koht sot karan wat imen lugay ang Kitail mas nan iran sapol matayra lapin sot karan wat sapol matayra lapin wat koskosuya Dahme Komwi Medemedewe IeI Komwi te Dahme Medemedewe IeI Pasong koros mak Atail makit te Atail wiwiyakan kung gosang ni meko kin chapter mas kin matawata Kitail kin may tatan kung gotila na Atail mongyong sang na Atail mongyong afkenut pariyay sang ni Atail katete kaya arima katete we maute sakanakan akin salta Dahme kin Medemedewe nanay Medemedewe nariyay ralaban mo Dahme Komwi Medemedewe IeI Komwi. Ime man patuan kalwa yang kita ranwat. Okay? Ari atawasawatawat imen kitabang kola mas nan Proverbs. Okay, kakakitigiti labing padahk. Ira tikitik riyais aksilu. Ira laut. Ira laut riyais aksilu. Ira tikitik isu. Okay? Tana. Tama aramasaman kin Medemedewe IeI. Okay, ikaw ay wasang chon lo kaya wayo. Kanak proway ko watak lo kaya ang bombe. Tama-taman. Pwede basan na Atail kamelele masanong Koht utang kasambal. Pwede kinmiya pe na Atail kamelele apil miya masanong Koht. Masanong Koht mapataki ang Kitail tuwan Koht. Masanong Koht makatete ang Atail IeI Koht. O masanong Koht makatete ang Atail isngen sarawin maktail kong koskosuya te melan uya ko poroporki. Kaya po ngayon sa raw sa depan sa wasay Komwi IeI, likin Dahme katin masani. Imakareta yang kamelele, mawutan pasanen mouring souleng man, Atail mouring souleng Kitail makakirta ng wing Koht, tailanane pasan kita masanong Koht. Sukusukuhlki masanong Koht. Termaitang masanong Koht ang tosang Atail ka, termaitang masanong Koht ang tosang Kitail. After Medemedewe nipong naran nan Sosua iralaw teora dito kwalo kanak prowe ko watak. Apoy may kasampal ka po ma Atail mouring souleng sa bata sa pasantasang ponmasa ng Koht ay makareta Atail limuntitiyo patang sawewe patang kalalapak toto panggan perpertaretay. Pwede mourat udahn kasambal. Bayang kamelele makauno so katin may tataktan ko to sampawat so asa easy. Okay? Komwi
makaukusan nan palwareo an kime kakan mata-matawo Pilipil ibang burang kasaya kamungeneo okay palwara chawiyata tebgro the glove okay me ligiligawi de IeI likawun balngenen ma okay apa an ki kakan mata-matawo Pilipil karabaw moy-moyang Kitail 100% Atail men Pilipil Kitail plata pa Koht ma 110% pelata pa Koht or te kam pelata ma kom sutu pang kamele la kauno okay apa kamele le makorusian makatstapon parat te kachlong nan peran kounop tay kamele le makarapo kom raparapaki te kom tiarata is komwi te is ngai ran kauno okay puralacha na cha iraw tama kom matamatawa IeI Komwi okay tama matamatawa IeI ngai may matamatawa makot sa topakongya ari imepil melan wiwiyawna na matamataw kareta changachang tito na na mongyong kareta ikoseka porporyay koseya makot socha pakongya okay kaya ama ipanaute kita ama i matamatawa makot pakongya okay may tito na na mongyong kataratato niya wayach ngay kaskasaya makauno pakongya hari pilpang kiyang ya kamelel yan pakong kauno hari ya kapungakot okay hari kakakola Proverbs 23 iratikisu makaskasiya as a man think in his heart so is he meaning tama aramasaman kun matamatawa na namongyong lang mo inta think in his heart okay matamatawa na namongyong IeI okay hari ikalangan kiyang kauno pweki uya kapakapki uya pel atwasan kawi kich ngayo ay panenay Bible chapter sumo ay panenay sen chapter kilang dahme kot masaniyari wasama sa kilikilang atwasan study mimi nan James Sulu kay James Sulu kabang wata kasang rajik ko tilel Sulu kabang tiarata ta kompan tiarata ma utana ka sompal tame Kitail koskosoya okay ripan sair tama kom matamatawa tama kang kotito na namoyong o tama kom kinintenta okay way kamera la koros mamiminan parat chel ka katete me chel kamera la chel mongyong apsang manamanen katete makare tak chel moukila awya manamanen Atail katete marin Jesus ma Krais pakangya I makare tak chel moukila okay mesansal nan Rome glory to God ari iban wate kong Kitail nan sames bukan sames sira laut silu imempagita cha komyangya tapan eukupana nan sames sira laut silu mamasani riyaiko machocho sang remay lenter wiyala sombatak pagkumayla sa makit sombatangkan sa pan alekatek laut sang mechekan gay ratikik riyaw Kitail koros kin kalap sobungala mesocha kin sobungala niya lokaya IeI maunsak Lord to God o makin kakaunta palwara unsak iman puranga cha kaprayang pweki kamunte sotanon patuan te masani dami patuan tama-taman me kaiten James sotokat katete chalen uyala chalen kang uyala sombatak ap dame patuan de dame masani yang Kitail me Kitail makin patang ki masanun Koht Kitail koros makin yang wawarong amaw Kitail pan utan ko sombal kita Kitail kin indinta pweki Kitail katek waksang menliki tara masakan ibang kasaya kaiten sa sombata apo Israel kan makasamo Krais na Kitail mo Kitail kan koros me beggar yang warong amawon Krais okay Kitail makin kata Krais ita wiyata ya kokay ngay sompatak lapo Title labo Title Kitail makin
pweke Kosonnedo na child denomination. Abi kamelele me korusian me memoriang Krais Kitail begeriang kolok mahsen ng Koht. Kaya bo ma Krais mo wiyam kaun, akom yang kakalikwet me Krais mahsani, kowe ni sampa, o batagi way mahsano. Okay? Baptize yala numaran kauno, Koht sam Koht na, Koht ngayon saraw. O wiyakin railan na isong padahk. Okay? Discipleship. Okay? Wasala bilo kaya ako sang followers of Krais. Irail kan maganitita wen Krais. Ari bantaw tito nila irajikijik ya silu. Kay rajikijik ko kasi ya imemang ka change mo kasi ya ko child som patangan child Kanahieng pusong cross mo chilinta pan kaporeta wa. Okay, either wa me mau the wa me sweat. Wa me mau o wa me sweat. Lima kareta ka sompan. Yan Kanahieng ay patang mahsen ng Koht po yan. Patang dahme Koht mahsani kay dahme iasa. Okay? Ar kalangan ng kaun. Apit dola cha mahsani na rajikijik silu. Kitail kin kiyang ring ni cuman karabaw kan. Paran kin pay kiyang Kitail. Sila balang karabaw. Ak kisin ring me mimini cuman. Te mimini cuman karabaw. Kampang sinapi cha karayang paluar kelay kom kaskasaya tektal mama sani karabaw me pahn main kitab abuya bo karabaw toto anyway one kelay lin karabaw doesn't matter sin ring maminin tumayo kak lit lang takalwa lang wasam menain ke karabaw owner ng karabaw menen golaya. Okay. Apit dola cha mahsani wasa parankin pay kiyang Kitail. Ari Kitail kak kare ray lang wasakan Kitail inangi ren kolaya. Irajijik payo o kumay pil matamatawa tuwan sop kalay kalay mun pot. Nikisinyang lauta kini biperseli. Okay, sop labalakan. Okay, sinwar tapo tapo kasi wasat sop kalay mun. Okay, kisiniyang kelay, bau kalay awasa, kakakan kisiniyang wana kelay. Ap sopo, mentama siniyang kelay, bau kalaan kola balimeng, ap kapteno de soun traipiyo maukian kola bali right, utan sopo pang kola bali right, pwede kisin prapraw, mentama chikicik. Abu ima kini ililin, takaw kawait labalaan sopo. Tuwe cha karabawo, kisin ringo, nituman karabawo. Okay? Apil to na cha mahsani wasa tana. Ari Kitail kak tana. Kari ray lang wasakan Kitail inangiren kolaya. O kumay bil matamatawa tuwan so kalay mun pot kisiniyang lauta kin ipirseli kisin ilil chikikis kak kainanela o kachangawong wasam Kapinan sopo kin men kolaya. Oh, glory to God, glory to God. Yan ang stati mahsen ng pompe. Yan kakasawatawat. Okay? Ang sawat ko kaya ang pompe. Awi mo, kapina wewe kisong katangawa. Yeah? Iratitik lamaw. Haripil tuwan lawan aramas makisin kokon tikitikis. Glory Lord. Apakak suwaikis song lauk toto. Okay? Tuwe karasayang ringo ang karabawo, karasayang preparan sopo. Okay? Ang gisiniyang makelaylo. Okay? Preparan sopo, mesino, ang katangalabalaan sopo. Tana ipil tuwan lawan na ramas. Okay? Ari, iban it wasat. Okay? Chay bangkay disang wasat rapil kasaya. Tuwe cha per kisin tumamain kisin umpuling kisin iyagis. Menda cha lapalapan wal miya te sap miya. Ap malulta pan wuyawi apan komomala walapon. Okay, te sapo pon. Siniyayo pan lul, uya lulul. Okay? Ari imay patuan ki sod koranot ma ay aralap mimi ni Dahme Komwi Medemedewe IeI Komwi. Dahme Medemedewe IeI. Kaya po dami matamatawa song koros may kininta kintapsang ni matamatawa. Song koros may kininta. Kaya either may bil kaman, ta may bil, kapag ako, pwede puksarawum tiran, tirki. Chailen Kanahieng Atail kasi karapa miya, chay pura lang ng Genesis Euris of wano,
me buksaro katete yang child chai kapag kita tuwe cho Koht ni momon Koht okay yamomon Koht ni chapi Ansou me mahsen ti kelang roch mia mahsen marainen mia okay kelang tilisal ping mahsen ni ya sota tip mahsen ni okay sapon kause ta meaning tama Koht mahsen ni apoita karapa pweki I momon karakter de I momon Koht mo kaya pa Ansou me ut kapag child ka aramas tuwe chai pweki salonga wach mia sang ni chapel morswo didi atamiv okay pichirati okay deception kariyang ra ara so isang kauno kambaga bay ibang kagela kay Kitail men Bombay pweki Kitail men Bombay ewiya child tradition day kakilang aramas toto Kitail aramas toto perenki kasi absota matawa kaya apa kesampal boyaki mak child ban soto kesampal ki child kasay iter ban so Kitail child poita te kau ek child lapok child enter poita okay are tuwe chak sinlawaya part chikis ne palwaraya api makat kacangay yawe nan ranakan okay are ma coach masanti soto mekot pon sampa lisalping rotorot abs katete songkorosen mia wewe ki komuyong ngayan ki bil manaman okay buksaro katete yang cham manamanan mour mela mimili lowata maktabel kilang ata lakap the ranet chakak katete okay mour ong ata lakap chakak katete poita ong ata lakap chakak katete ata pawete pin ong ranet okay lakap suka renti pweki lakap kesa setambang yaw lakap ayon nakiyar apranach may bil kasaya okay chaka katete mour poita kelay okay ari ikasampal ki compound pro IeI kapakap match pweki ikinyang sangan isokin men kosang nan masanan koteo me sota Koht ikinuya ikam kamela le Koht pan sa kang Kitail tuwa cha komuyongay kita koros cha anane tama Koht kin masani kater karwaru masalsang law Koht kasaliyang tame yanano wiya tame yanano koleti puen uyala basan na imamo pweki iter question kite pekasal ki tame uyana na ibaba Koht ari Kanahieng omoy mahsen Kanahieng omoy lokaya pweki am lokaya mabangkareta tekapareta is Komwi lakap tabali okay ari kareta kasombal okay ibil bantaw lacha bil bachuan pues lowa child ken rasang kisidiyay lowa child yay kokon ma out en song sweat koros en samba lowa child yay kokon ma kisan palwara child ma kin kasaminela wasa koros ne palwara child unsa ari pil kin kariyang mour child en masikala kisiniyay makin kosang nanel waweki lowa child kat kariyang child kon kisiniyay nanel weki me masani mana makomiyang iya uya watwata kompan tiarata me kasayak siniyay nanel tame intenta kakaker kon toschana na kolamo af child kaker kon pressure te kelen kisiniyay kaniyan so mak child kin so to kasompal kita mak child intinta pa either katete mour po na mour te katete mela po na mour katete so paita po na mour te kawiya katete paita po na mour kom katete luwach po na mour te kom katete kelen po na mour ari main ko child take advantage of Dahme Koht masani ong Syrian Koht makomuyaman Syrian Koht himan tayong maam kasay o ay kasay utan manaman kareta kakatete ranakan makokoto and mau and Kitail okay me coach pangkat kia so to mean makabang wakita la kapalakan makungkoto kapalakan utan pangkoto Krais pwe kita makin daw Krais pan cause you te bang karyong kam triumph Kitail acha Kitail went away ran korsoto pangata soto tola okay soto uti okay pakaitan chapiata makasampal okay pwegi chapiata apayak sang puksarokatete yang child nan Luke puksarokatete yang child tuwa wani sa kriyaw puksaro masani
may ban sabi ta kasompa lewa puyaksang aponani so to warong wing court. Kamba kabay, Papa Nono, Riay Putrak, Riay Serapin, Riay Serikan, kasampal kita maka intinta, patama ka intinta, ima pang kapareta ang mour and lakap. Okay, tame intinta, ima pang kapareta ay mour and lakap. Kareta, kasampal kita maka mamasa ni rancors. Practice. Okay, kita souleng, okay. Imang kangay kitail souleng. Kitail kan mamaitang Krais ay mour. Mweidohngehr Krais ang mour. Okay, istukas ko siya souleng me yangatan gi souleng. Okay, aburail kan mo born again ipsabal. Okay, makom pilsa sa dahkot ipsabal Ansou mau kamu yang kalalabak na rumot paran kapataki yang goma. Kamu ya, kakak kolawatak na Ansou silu. Magas kasi ya nikitimus peng kalalabak ranjis dahkot ipsabal. Okay, yang mo manay bangkak ipsabal. All mama na bang prong lang ng kapetan nina puen ka prong iputi. Okay, kahit tani ipsabal. Okay, Jesus mama sani ibuki flesh ta utuk utang kapilanani ibuki ngen. Okay, makamugin yang rong masa ni lablo kaya riyaw. Kamanan maka ibuti pakeo kama mela pak riyaw. Maka ibuti pak riyaw kama mela pakeo. Okay, wewe tame kasi yawasaw maka ibuti pakeo. Okay, ka anana prong iputi. Okay, ni palingen. Pwede chama-chaman. Makaiten ichukas kasi ya pwede styling ko sa imen. Puksaro ka tete yang China Rom limaw isak riyaw. Okay, puksaro ka tete yang China tip chaptong samba sang rena ramas chaman. Apcia lang mela lelong ramas koros. Makamuyang wata ba na ramas ketra koros yang mela. Okay, pwede Krais makareta kchayan ke mour. Okay? Rom wono ri isak silu pwede wong Koht. Pwede nanti biye mela kisakisapan ye mour so to ren Krais Jesus Atail kaum. Kisakisom ren Krais Jesus Atail kaum. Okay? Or makomuyaman medemedewe ipsabal, amakomsay ipsabal ibantayang ichama komanano ya ipsabal. Amakomuyaman makatkat na rumat kom ipsabaler melaw kanayang dahme mamasani dahme batpatuan. Okay? Ansou koros katete masa ng Koht po na mour. Masa ng Koht po irair kan makaguntuwang na neura. Makampil so mo. Kambagabay. Winit to miminan buksarawi. Nalabing batak payo. Irajigidagri kriyaw kabanggola wata ko sa buksaro katete yang chan mamasa ng Koht abeluya. Wuniya na mour. Panwarayet. Tana it's a health to my body. Okay? Mangkom kapakapki. Okay? Kom saik maula. Iban tayong saik maula we are to challenge ng posonan ang posonan ka pa utisang tekabil bang ninidete amakom aleti mo markalo right away the manamano we are ka maula praise the Lord. Okay, kapag ako Atail situation ka kung wag pasang abu kamela ng manamanan Koht atutuwa tayo ranwa tobil ko kolata. Okay, tama masano ye Koht ye masano so ang koros magtail katete masano po na tail mour imaktail banana kamkamelele. Okay? Kamkamelele. Okay? Katete. Chailan kakamelele. Amen? Kahit yung kamelele na matamataw, kalap ko siya, kamelele na matamataw, makasay sa President Trump. Woo! Everybody knows who's President Trump. Ang magsamantak is President Trump makasay is ngay, isa sa is mo ba? Pwede sa relationship. Parimi ko sa yaki. Nang Kotial siluri isak meman mepan reaching atawan ni mga moyong Krais kachlong re iban yangi sampang kanakanach meaning dining together fellowship together tame masani ipang kaker kangala yang kang uya matamatawo uya perperan geran kors. Okay, Krais to kachlong ari tame masani buksaro katete yang time me bantu echa me kot mal re tail. Right? Nang kariyaw, kayong current riyaw, isak payo, kanakola wata kwasaw. Mekas kasi yama. Arama saman mga insaraw sa tomimire, ngayon saraw sa tomire, akin uyaki, tame, nibalingen, may koch mamal. Aramas mga insaraw mimire, kalep, makak, yang alakisakis makin bulsang rin ngeno. Okay? Arkang bagabay, kaiten, patakang koturo riyoma. Meler, chailananib saban. Okay? Chailananib saban. Amakom saigib saban, you are totally welcome. Porque aramas koros warong bolan Krais ni lobo.
Okay, kita gini yang rong labil kaya menta. Isto warong. So, kom isto warong, makom pilata kom surubang warong. Amakom warong, amakom pilata kom warong. Makom kalep mabibo samba. Krais kato pola. You are worthy. You are totally worthy. Ka warong in time Krais, ka warong logo ng Krais, ka warong wingot. Makareta Krais kato. Okay? Hari, teman-teman, Kanahieng tama kenta, pwede lawaya cek ap imapan ilin wawe kacangawi yawasa kamau kukolaya. Okay, okay bakcakin play mi got, mata-matawa makot mapangkawi itu. So, kiyangker mana-manan mour o mela mi yerbon lawaya puyen katete. Okay, puyen kak wiyawina na mour. Katete, wiyawina na mour. Katete, okay? Tuwacha, pilacha. Songros magcakol ko disang na mahsen ng Koht, kacana na katete po na chamo, paita, okay, morning, paita, kacana na paita, karaba, weki, ngay ikan, tatap, kisang ay time in ewang kauno, okay? Paita, awawalu yan ano ko la spend, pwede yan kakotong ay provide, ni masamimilale, pahn, waray stosa, pahn, kay Bill kan pahn, kay teni bela natong ang kapunot kan so Bible ko sa iya na matuano silisak silura bak mas wen kotro tama ka tung purki asang kan ang bangkat kiyang ta aftame ipatuan ke match kan pweki coach kat kiyang komwier manaman unsak kelay lunsak pewedo unsak ren Krais kat recha a imak chana na uya kamelele o katete ni positive katete ni mau mekot me mawang ay mour puen kacangawi ay mour awiya okay ikamelele me chocho kachay bil meniyang kanati ran kaparen kan pulpuk saro katete yang chailan picture puksaro masani makameniyang kanati ran kaparen kan aken perasang lokaya malo lokaya sweat po na chail mour okay puk chailen kak kanati ranakan pangay man kelang nan naiserikan nairaiserikan. Yes, mapil Krais kasto lakap. Praise the Lord. Yeah, so bang kawela Atail kounoptan Atail mour pag chailan yang enjoy. When got ma Krais katkiyang tay. Up. Kom sotamenta masal sang sampa kakanen regret wawegi kasa magkakakuyata song toto akap say kuyata. Okay, kampo kabayar men kakela kay Komwi. Is Komiyang wiya babakot, komiyang memoriang kauno, kay komiya tatok, the miyam career, the miyam sa oraman songkan, kataki kamela na likiyang ko, tima kot masanik child teruya di pupuenan di biyay mela. Kay kater pekasal bangkaryang child pil mela. Kay po pekasal bangkaryang child soto ko propor, o so mag soto ko propor, child salongala. Okay? Ariman kaking komiyong ngay, Papa nono riyaikan atay bil popot. Glory to God. Kapag yung Koht pil ka schoolin popot makruwiyawan ang kono pita. Puen kakela kay child kan mo pulapul ha. Ibil still pulapul. Menta may bil sambar sigisak sama still pulapul. Okay, my nanay popot pil pulapul utani bil men klang dakarap ang kota. Klang calling yo mo bil popot. It's a calling. Okay, ma coach pil mo itang yay panyang ka school ki mapitata popot. Okay, on the child. Pwede kita child ka grow, enjoy to the fullest. Okay? Lao ka child tuwang kauna. Amen? Dari, pwede iso naman kasi iray-ray, apoy man kasi iyacha, kampo ka ba itama ka tau tama naman. Okay? Karata sort ko ran chaban tikler. Yawas akom katya, makom so mau, kapung ako chaban tikler maula po na mour. Amakom anane mekoch, kamelele sort ko ranot, kamelele tama bayo isak tuwa buksaro masani, ren Krais, my God, I coach pan katkita songkros mi anana ren Krais. Amo yaw tacha kawo. Okay, my God will supply all my needs according to the richness of Christ Jesus. Wag coach pan katkita. Okay, arama ko manana me coach. Right away karwaru imantayang so utkat kombilpan aleti. Kamelele buk chaban declare no boson. Declare wo ke declaration wo ke katete. Okay? Katete ma acha katete ka karyang chakcha mourla. Even tayo the rest of the songkros mamiminan wing Koht pil mimi ni am katete po kanaleti. Kan chapta experience. Nanang bobo
Ibilmen tayo maampopot kabilmen kan experience kamen kan manamanen koten kak safe a marriage. Okay? Ibang ko saya safe a marriage up liang. Pwede utan together. Liyo yolo pananane punggubana akauno ang pangkak safe. Okay? Aman man go different way, aman go different way. Ari, I'm sorry. You guys need to come together in one agreement. Okay? Kapag Koht. Ari, pwede ko karayrayala. Amen. Stay to the limit. Pwede one size yo pokan kak aliyang Komwi o melaw kola nan same sulu kamu prong taropoy damak chal watangkat. Kaya na labing batak proway risak sulu isu proway ko prong watak. Kapag bang kauno, pakiyang ngayon sarawiyan sa wasa kanu, tama kasombal pakan chapiata. Chapiata iradi takan dinta. Maso tumawang bonom serikan iradi. Kate kaseng karya bonom serikan lang. Agay bak talagang kamani ganiyang. Agay ba iginiyang inta. Kay yang uya kami ang kabang gorur kamanaman. Okay? You're fat. Okay? You're skinny. Okay? You're crazy. Daga poy. Glasong kasi ka miyawa sayo Koht masani magtail poy. So ta ita mo kabantiara ta Koht masani kitail poy magtail pungsa sa Koht. Okay? We are foolish. Magtail inta sa Koht. Ar kamba kabay mangkapaka melo aleyang uk maula saut karranwat. Aleyang uk kelay saut karranwat. Aleyang uk pilnganan Koht makaman kan nganan Koht experience nganan Koht real nganan Koht utan melal kakakkan wasa makaminia. Okay? Kakakkan presence in Koht pakan kak ewongi maban suke maban kansa na mau ang babako. Che? Naribang kapakap wasa kamimia mautan kamanale the right away mekoch ma urchin. Okay? Iban tayong kabata pa man kawato toko wasa kagalang yan makabil kasumaw alap pa man ba mimi kolokol sera na alap pa man koleti wasa matak koleti wasa sumaw mga man kay pagchabang kapakap kikcha release mo la puta ni kamele le Koht pa kong Komwi o makompan watak masa ng Koht sotro pa kayo kompan pungkila kamo yan sumaw sotra ay so may tiarata palwarayat sa ngernan 2000 no June 24 lenato ranach ikin experience sumaw so sumaw yo warwaray ni palwaray karapa miya iyay kapran korospirtan mensang katete mi bangkelay harapa kaitan gelay gicha poyen gelay so gelay pokchailen posala ta token kauno yan kak lelanu katakan ponana kanan wow kan pipir pon sompir patapatang kemasa ng Koht piling leya chan kak mau poyen kak gluk-gluk ke tuwa son nan sapja na aribang kapakap ama kompil touta kompan pilkilang puant kom katta mour tuwa cha Komwi kauno mamasan yang Komwi. Okay, Kanahieng Dahme Komwi dinta Kanahieng amoy mata-mataw poy maganuyata is Komwi hallelujah. Tsaka ba main sa may Koht labalap korusian mes somaw ng clockwatch ikatete maulan maran Jesus. Metakin tayong pitoy ng clockwatch o tampung and mimire ap maula may katete sa utkorano tokit koruspung pa na yang iya pungki. Okay, kalang it's not about feeling. Manaman ang Koht kaiten feeling kaiten kokon. Puy ban tayo magabil kokon ka excited ranek nimansang ka bruta ka chow. Imo mong kakon mo. Okay, Kitail koros magintatak child mayang kakon. Kakon ya nak clock 101 ta sutulbil nak tatak. Ka manta na may isang kabil mo ribang burala tatak. See, I can change a child kakon. Don't depend kater liki kakon. Ab liki masa nang ko. Di magarata imalan declare maula. Okay? Matak bitoy. Okay? Mabil ananapan emergency and family relationship to popo timantayo I bless you both in the name of Jesus. Iyay kapakap numaran Jesus kauno neta sapal prong tapiata fresh popo cup mabampasan ta sampong Krais.
Amen. Okay? Main Koht kalangan mabil financial numaran Jesus katete maraban aleti numaran Jesus ren Krais. Kay sang ni atkel. Ta kay sang ni songe umesa lama mesakak. No sang ren the richness ren Krais. Mesaka melelema Krais pan provide. Okay? Bokot makingkat kita. Amen. Aledi kana kamelele ko aleyangok. Okay? Kasik makot utan pangkat kita. Amen. Ansou makakabakabki ko kaskasiker ibanta yung stay in faith. Pagi usong me kasambal. Pagay bakchal kung kamelele Ansou padahk yaw chal kamelele. Aba Ansou makasukay we kakelang different kakelang mekot kay teni mo makakasik. Ay banta yung iwasakin change na tayo matmataw. Change mak chay bilintala. Oh, ari sa samawang poita. No. In Jesus' name, no. I said no. I cancel every thought. Okay? Makamangwatak ng koryang current Isaac. Irajigijik bayo. Ew ko tilel bayo. Buksaro ka dito yung Atail chachan mawin pay. Situation na in sampawat. Ya? Na in sampawat siya tamo ya. Songan. Kasik. Pakitang. Situation na in sampa. Ata. Naichail ka, yay manamanin coach, makinapieti matamataukan, makinuwang kuprong Krais. Imo makayo ka sampal katanasa. May banda yung miyan tapan, miyan Koht, iyan Koht puksarawi, masa ng Koht, kan masa niyong, tapan, makin, intinta yung kate, kalikam. Chupang uyawi. Sama-sama na Ansou if kilikilang lang, chuko, na warangan motwalo, kilikilang lang sinlo kayo, intintayang. Okay, wala makabangka. Kabanduela kong asala tama mga tamaswan. Oye? Okay, buhay kiyaklik lang ko. Nariban tayong Komwi, iwas sa metapel kun waito. Kun waito na Atail matamataw. Kun lokaya. Kitail kun matawa. O dito wasa. Kokatete. Okay? Abil bachang, miya peinata. Anaramasa matamataw. O buksaro ka dito yung Atail karya, irail kan makin ko poropor kikele na ramas. Okay? Nanchermaya. Okay? Iray kan makin ko poropor kikele na ramas, karya pan mi borail. Coach mamasa nimit. Kamba kabay, kaunukat katrem, kaunukat katrem. Ngayon sa rogat katwasa kong mimiya, mimiray. Apranwat is irati, punggila tama coach masani. Mesongkoros mi bang kabele ko lawatak nan Mark 11, sang 22 kola lel kabangwatak puksaro katete yang Atail maktail pan kamelele. Okay? Last Mark istumang Koht abu imang watak poktan kakilang me kasampal tama gantin ta. Mark 11 nan mak ira lauti sa keu ira jigajik 22. Yeah. 22 masani. Jesus katin sa pangrail masani. Kumain poson Koht. Kampakabay. Jesus mamasani kachan poson Koht. Koht yay masano. Kay masanong Koht yay Krais. Dahme mamasani kachan posoni. Intayang kumain lumelan. Neman mabanintayang nanawach and kaisang o kasalang paininan sa to. Apsoto kisin pe kasal kisnan kapete, aposon tamenta, artamenta o pan poita. Wow. Neman me banin tayong nanaw, en kola lan sito, ni soto pe kasalyo nan kapete. Kay makay tenan Koht. Mamasa ni meman, kobuyo ngay maktaplatak tang kamelel. Tama kan tao, apsoto pe kasal. Kay soto kisin pe kasal kisi panta yung tama kan tao, Jesus pe masan tama kan tao bang poita. Okay? Ari kamelele me na Roma isak riyaw imo pol ko ng child ang wag tala dami mi wasa. Child wag tang masa ng Koht. Okay? Renew the word of God. Renew our mind with the word of God. Kawali ka pala child matamataw ang masa ng Koht. Kampagabay, ewiya main kak kayo met na child mamori so lang may na kay child na gina-apply right away takan ta poita. Okay? Praise the Lord. Continue to do it. Pausala ta tama kuya. Katete, patangki we masano, puen poita. Ama Komwi Medemedewe IeI. Okay? Tuwa cha ay mour. Akay pak,
ikan nan say lakot Ansou take a look back sangkay makantinta kay kamele la kauna apostoya ngay can blame me God. Okay, but no, the more Ansou koros may ko to wat masan ng God kauno kam kamaray niya katin apkon ko sa yaway imakareta okay po ke pain ngay okay can kosoin boson but at the same time bekasan ikan kasaya ke di ngay prati ay suto ngay chapta alu ay belab-labata ay suto ar kampakabay chatew yasong kamele letakan tao tama kan tao makasuto bekasal tama kan tao bang boy ta Krais utambang katkiyang katay. Okay? Amen. Hallelujah. Kareta. Wasa kami miya. Koht ang kating kapay komwita. Aleti tama kom kasik saut ko ranwat. Masa ng Koht continue. Makatupang kip met pay kowe. Metupang kip masa ng Koht. Okay? Pagkauno Koht pangkatin nauti Kitail. Lord tikat. Pagkita tiyang kapag. Maing sabay Koht labalap kalanganin kami. Lord God, bugatawang kami, Lord, riyay souleng kan korus yan, o God, ng parang kaunop tayo, ray kan maklikilang metyo, ray kan mabilipan total, Lord God. Kalangan kiyang kami, o maing Koht, kalangan sapul mamumasan sa ut koranwat, yay ngana mo kalip, makakpataki ang gitsong, rirkan kors na sapul mamumasan, imakarata ka sompal san koto, aktikikilamon ngayon sa rawi, koto tupang ki mona ki kamelele pona sei puen gatin kawait kin kis tama kupromi Ansou kors pue nanach memoriang kawi san kak excited san kak peren san kak memorki Ansou kors Lord ka ni Ansou oche pungkila pachang riekang korusian mesomo katete mala pona rain mour no maren Jesus o injan Jesus. My God, ma bilmia me struggling with sin, ma bilmia me song kan me we are stumbling we are addiction te songan tipyo mesalaka kasang niumaran Jesus ikawela songan ngena kan korusian me kariyang kich condemnation o ka the matamataon soto kakasang nan mour and pawete mour and Krais o my God kanangan ikatete punggila maren Krais masasalatang gila intan Krais Lord God I agree with them they will have triumphed the victory tonight, oh Father God. Kalanganin kami. Mabil miya panay Lord God. Mabil wiya kapagapki. Lord, aray panay relationship, oh God. Ikatete. Ren panay ang Krais. Ren kairtan numaran Jesus. Kalanganin kami. Niyan sa otro pagkatawang kami. Chamayin Koht kalangan. Chon ministry unsak. Lord God, nan paran kaunop sa tuwan tatawang kan. Bless them, oh God, tonight. Wherever they are, in the name of Jesus, I declare and decree, Father God, strength, blessing, my God, longevity, bonarain mo, sang ranat pilpang kukulata. Sa bukat walianti, walianti kit korusiang ko preyang kami, at kaping kasabal kalangan, marami at kaulabalapias, Jesus Christ. Tayo ko sa saya. Amen. Amen. Kalanganin kauno koten katin, yeyang kami, yeyang Kitail korusian, sang ranat pilpang kukulata. Kalangan o kasalelya, my God.